بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. براتان قهارا مسلمنا ما شما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيرتا قوش دارقه. رسول الله صلى الله عليه وسلم همي سالة دهمي سالن چه هجرتا چه مكة درات كمدينيات مازانت یہ سال توکا سال دهمیگا بازی احداثی وقائعی قرآن نازل بیتا، اخبار سیرت بازی چیزی ما شما ذکر کو مختصرین. و همی سال آخری سال دها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني احساسكو ان آئی اجل نزدیک، آئی عمر چه دنیایا کم و سرات که. فيكبري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتلوغا نشتا ببعائشة لوغا وشي بفاطمة آتك مان ببعائشة وشك مان بميلوغا آئی راه روگ برابر رسول الله صلى الله عليه وسلم روگه هم وحدی راه رو آت رسول الله صلى الله عليه وسلم کرا نشت وشی من نزانو وشی راست نمگا یا چپ نمگا نشت رسول الله کرا. فرسول الله وتداپ مبارک بو نزدیک آئی گوشا یک خبری کتی بی فاطمه گری وگا لگه. فدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدا دقها بري بواشتي فبي فاطمة كان دقا لقه راندا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فادات واشتي بي بعائشة وشكا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى چيقوا هجبر ندی تهما دمان مردم یکین وقتا بگریوی پدا یکین وقتا بکندی. فگوشته ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یهبر من گوشا گوشتا من نتونو یهبرا پاشک بکنو شنگ بکنو. اشی مسئله شرعی هر به مردم گوما حبر بکن چو میزان حبر بکن یا حبر بکن راست و چپ بچاری یہ باید یہ حبرہ انسان ظاہر مکہ تو یہ مردم زندگی یہ حساب سر بھی یعنی باید فشو مکہ یعنی ظاہری مکہ اعلانی مکہ. رد وفات رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعائشہ اگواگ وشتی فاطمہ آبری رسول اللہ زندگا یہ حبری کوتی گوشا ہمیں حق کے منتی سراہا منا حال بده گوشته ها و هنی من تونو حال دیون گوشته ما بری اول بری من گوشا گوشته رسول الله صلی الله علیه وسلم گوشته یه ماه رمضان همیشه جبرائیل نازل بیتا قرآنی من آئی قرآن وانتا یک رنده یه سالا دو رنده جبرائیل گمنا قرآن وانتا دوباره تلاوت كتار ماه رمضان. فما زانت يدوين ران تلاوت جبرائيل قمنا قرآن تلاوت كنجا حتما من أجل نزيك فهربما من أجل نزيك. لكن شو مكا فاطمة هنتي هبر بكنا الله ناراض بي يا هنتي كار بكنا الله ناراض بي يعني مردم هر به مرگ وقتا باز مردم مصیبت وقتا یعنی پوچان در و تارا جنا هنچی حبر کنا خلاف شریعتا خلاف قدر وشتی صبر بکن یا فاطمه صبر کن الله تقوی بکن صبر بکن. وراندا همه حبرا مگری و گالاگتون پدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گوشتی بی فاطمه اولی مردم من قوما من مردما من عائله من اهلا منا لحق برند من كيتين توا فاطمه اولی مردم چه من مردما اولی مردم توا ها توکایا
ما هر برامتی دی مرامتی واسطه خیر و مفرط و سلف صالح تی واسطه من رواق تی واسطه خیره و رند اولی مردم من رند من توقایه و رازی نیه بی فاطمه قیامت روچه تو سیدت نساء العالم بی چدراهین جنینان قیامت روچه سیده بی شرطر بی واشتر بی وشی همه هبری کو ما کندگاله گیتون ما ولی مردم رند رسول الله روم ما قیامت روچه سیدت نساء العالمین همه هبرا من تسلى بی ما کندگاله گیتون فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هني اعلان کنگه وشی مردما ما یه ساله حجارم یه دهمی سال حج یک سال پیسر قرآن نازل بیتا فرض بیتا واجب بیتا مسلمانان سرا سال نهمی گا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیسری گین سال حجا نشو حج فرضه همه سببا اگا کافر مشرک حج کتا آت کگن کعبه حج کتا وتی داب وتی رسم دابات که حج کتا فرسول الله صلی الله علیه وسلم سال نهمیگا ابو بکر صدیق راه دا مستری حج کو وتی ها بازی هدی دات ابو بکر صدیقه تقریبا 30 حد تو ها همودا کشه نامهدا بحر بکا وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه راه دا همه حجا واعلان بکنه یہ سال رد هیچ اجازه نیه مشرک کافری بیت یہ مسجد الحرام یا بیت حجا حج هنی خاص مسلمانان گه یکی نزدیک مسجد الحرام مکه ها چه مشرکان کافران مرچی گودر اجازه نیستن بیت حجا و هر کسا گو رسول الله قرار عهد بیتا چه 4 ماها آئی قرار و عهد پوروه رند 4 ماه رند هر قراری بیتا یه قرار خلاص قرار نیسته و بس یا اسلام اختیار بکنه لا اله الا الله محمد رسول الله یا شما يعني اجازه نیه وتی مشرک کفر دین سرا عربی جزیره توقع بنندی فهمی اعلان کو همی سال دهمی ساله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتنفري راه داتم النفري راه داتم اطراف مدينة يا ملكا اعلانكو شنگكو يه سالا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجار وقه هر کس لوتي بيته مدينة قو رسول الله لوتي امراه بي بياي امراه بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجار وقه فاعلان بی شنگ بی مردم ریت آت که مدینه یا چه هر نیمگا ریت آت که مدینه یا آت که چه 100,000 نفر گیش جمع بی مدینه یا هنی ماه ذی القعده چه ماه ذی القعده 5 روز سرات که ماه ذی القعده هلاس بی شنبه روچه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درات چوت الوقا وتزار رداي وراكتن يعني وتدريسي وراكو اعلانكم ما درايق حجه وشي ما درات كان جابر بن عبد الله وشي ورسول الله وتي هوشتر سرا سوار بي هوشتر نام القصوى يعني جائزه هربياكي هوشتري بي نامي بباندي ابسيها نامي بباندي بسي هست نامي بباندي اشكال نيسته رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وتهوشتر نام بستگا وشتي ركب القصوى رسول الله سوار بي قصوايا درات كان چه مدينة ظهر نماز مدينة توكاكو 4 ركعت وانت آت كان اسرا رستا ميقات نام ذا الحليفة ذا الحليفة آت كرستا همدا ميقاتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسر نماز 2 ركعت وانت ذو الحليفة يتي مسافري هني راها رواقين فهمدا وافتا ذو الحليفة وافتا استراحيكو دومير وچا ظهر نماز وانته فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشي جبرائيل آت من يقوى صلي في هذا الوادي المبارك 2 ركعتين ये वादी हमें जागा मीकात वादी अकीक कना वादी अकीक यानी
شيبي هم شو كوري تشو كين كوري سري ديره وادي العقيق واشترى جبرائيل آت من يقول يه واديا دركات بوان وبقى اللهم عمرة في الحج رد نيات بك تلبيات بك إهلال بك حجا فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم همدا جاني شوشت بيب عائشة عطر دا عطر وتي سري رشاني جتا هنشو ران جان شو تقوشي هنشو عطر جا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسرى همي عطر روشني رسول الله مفرقه دربه همي وهدي ميدان پاچ کنن راست چپ نمگاه دا گوشن تی مفرق همي مفرقه يه عطر ظاهر بتا روشنيه ريش ترى ظاهرا روشنيه رند احرامي قراكو وتعطري پاک نكتا فمانا سنته يكي احرام بباندي عطر بجان جانا بجان سرا بجان ميدان بجان لكن احرام درنده قدا عطر مجان رسول الله صلى الله عليه وسلم ديتي ياك مردك وتي احرامي عطر جتا وشت وتي احرامه بشود فجانا بجان سرا بجان رشان بجان لكن فوتشان احرامه مجان وجنين نجانته جنين واسطه جائز نه عطر جناق همي رحله چي مردين جنين درو هو همي رحله فهندا رسول الله صلى الله عليه وسلم عطر جا وتحرامي وراكتا آت خوشتر سرا سوار بي جابر بن عبد الله وشي همين شو مردم جماعه رسول الله ديما چمن نظر كاركا چمن نظر شنگه يه مردمه لحتي سواره و لحتي پادانه راست نمگا چه رسول الله هوشتران چارو هنچو تی نظر كاركا يدرو صحابه چپ نمگا چارو همین چو هنچه درو آت کگا رسول الله صلى الله عليه وسلم امراه با ورسول الله صلى الله عليه وسلم وتحجا چارا رسول الله چتو حج کا هم پشت نمگا همین چو یعنی تی نظر چه کار که یه مردم جماع بیتا چه رسول الله دیما بگرشه پشتا بگرشه راستی دستا بگر چپی دستا بگر درو مسلمان آت کگا هر کسا قدرت هسته طاقت هسته آت کوتاری رسید مدینه مستر رسول الله درات مدینه مستر ابو دجان الساعدی کو گوشی تو مستر مدینه مستن يعني دراهم تي كاربار مستري مدينة تيسرة وها رسول الله صلى الله عليه وسلم يه وقتها معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب راه داتكتا يمنا معاذ بن جبل هاي قواشتي يا معاذ بن جبل تروي يمنا بلكي تو كايا واپس مدينة يمنا نگنده تو بلكي قاتك واپس مدينة تو من نگنده من مسيتا جنده من كبرى جنده فمعاذ بن جبل قريوة قالك هنشو قريوة قالك يعني نشيجكو هكتي رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب سر النفري راهدك واشتيا علي حجا بيا وتارا برسي ماكرة يمنا حجا بيا وهرشي تونه هشتر كاره بيار براق هدي شويت يمنا بيار قو قشتر فرسول الله هم درات بازی هشتری گونی هم داد که احرام جاگاها هشتری همه یک سنتی هسته هشتر همه هشتر سنامه نه همه کوهگی چه همه برزه سنامه همشیا علامه کنه همه هدیه براکا تلوٹه برای حجا هدیه یعنی همه اشیا راست نمگل میچی چانکو گوما چوکالا در رنت پدا هونانی پهکنه بلیزانک بیشی هدیه پدا هم گوریگی گوردیا علامه نشانی کنه یه گوریگ قلاده دیانتی گوری کنه بلیزانک بی یه هدیه هیچ کس یه شی سر دیگه اعتدامکه و هر بگار بیزانت یه نام هدا هدیه ها سنت هربا و ها سنت بیتا مردم همیشه هربا مکه اشتگا و زمانا و تی براق و تی هدی امراه کتا زورتا چوت ملکا فهنیه یه زمانا چونیست لیکن اولا همه بیتا یه مردم پاقبند بیتا و تی هدی و تی براق زورتا گوم چوت ملکا اشتگا مکه ها
فرسول الله صلى الله عليه وسلم غزي هدي زو وها همي وهدي سوار بي قصوى سرا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصوى سرا سوار بي واشتي لبيك اللهم عمرة وحج اللهم لبيك منتي استجابة كتا منتي نداء توار من قبول كتا منتي هما چیز تو الله مارسرا فرض كتا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يا الله بارا استجابة ما تلبية كتا تهبري قبول كتا لبيك اللهم عمرة وحج ورد شروك رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبية وانك وانتي رسول الله وشي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يتلبيتي رسول الله وانت تراهي راها هم تلبيتها وشجع ومردمها هم تلبيتها وشجع ولهت مردم هما تلبيتها وشان رسول الله قوش تاري هيك نقوشي لبيك اللهم ذا المعارج لبيك اللهم ذا الفواضل لبيك اللهم إله الحق لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك اللهم أنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت رسول الله قوش تاريه مردم يتلبيته وانا هيك نقوشي لكن رسول الله هم يتلبيته ما شبه رقوها بشياك قوشك يعني هميشة تكراري كنقان لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وتآواز برز كنقا صحابة هندرو وتآواز برز كنقايا وتلبية وانقا ورسول الله قوشي آواز برز كنه شرطني حج همشين تلبية بقوشي تلبية توكا وتآواز برز كنه خير الحج العج يعني تلبيته وتي آواز برز ببي تلبية توكا فدرات كرسول الله صلى الله عليه وسلم هم يراها مكة نيمقا چه هشت روچ هم يراها بيتا مكة بيسرا مكة هات كرستا مكة نزيك منطقينا ذي طوا هم يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم مردمان سوج ديگا اسلام شون ديگا وقو هميشا قوشاقا مردمان خذوا عني مناسككم بچاره من چه کنگايو چی سنت کنگايو چی حرکه کنگايو هر چیزی انجام دیگايو منا بچاره من سنتا بزیره خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بلكن رند يسال من شمارا نجندو خذوا عني مناسككم فهمي سببا يه حج نامتي يا كي حج رسول الله حجكو إشي نامني حجة الوداع يعني وداع مانا هربتو ياك مردم الوتي مسافر بيروته تو وداعي كنا واشتي وداعي همي سبب رسول الله وشقة خطبة حجة همي لبزكو همي جاقا لبز كدقة يه بل راندي حجة پدا مشمار حجة نگندو راندي عرفات پدا مشمار عرفات نگندو همي سببا يعلماء حج نامكو حجة الوداع فقوشي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم بچاره من توكنو من دابا بكنه هر نسك من كنو هر عملية يعني نسك بنا حج كار بارا هر حج كارم کجا وشتي کجا نندي کجا عبادت كان کجا ذكر كان چه قوشي يدرو نسك حج نسك خذوا عني مناسككم فهم راه روگه مردمان سوج دگه مردمان نصیحت کنگه هر کسا جوسته کیت رسول الله کرا یا رسول الله یک کارچو بیتا و همه مردم نتو انت مدینه برسینا و تارا همی راه هر کچویت ملکا درات وشی بازیزیتی بلکه رسی رسول الله امراه به همه پدان دیر دراجی ملکا ویت ملکا درایگم پیداگه چه آت که قافله رسید آت که همدا یہ قافله مردمها رسول الله ندیتا سلام دا گوشت السلام علیکم رسول الله سلام دا گوشت توکیه چطوری نشما کیه فرسول الله گوه من رسول الله هم فخوشحال بیتا مات کروتا را رسید جنین چوک کسانی گونی شیر میچی چیستی کو گوشت یا رسول الله علی هذا حج یا رسول الله شی واسطه حج
بشي حج قبوله قلت نعم ولك أجر إشي حج قبول بي الله كره ثواب دا وهنشمار الله سبحانه وتعالى ثواب داته لكن شي مانا يعني حج مزن بي بالغ بي أي سرا حج فرزه لكن إشي ثواب رسي وهنشو هر جاگاها مردم مسألة جوز كنا رسول الله جوز كنا حج باريا جوز كنا شريعة باريا جوز كنا إسلام باريا جوز كنا هر چیزی نزانا آیان ذهن حیالا ورسول الله گنده جوز پرسی کنه ورسول الله صلی الله علیه وسلم ورسول الله در میان همای مردمانه چه تی نظر کار که مردم آیدی ما پشتا راستا و چپا مردم امراهن لحتی سواری لحتی پادانی هر مهما مردم هر کسا قدرت ها طاقت ها درات که رسول الله نلوٹا پشت کپا هما جنین 9 ماه نه بلکه چوک کارا یہ ساعتا یہ ہند جنین درات کا چه جنینا اسماء بنت عمیس ابو بکر الصدیق لوگیه هن چوات میقات رستن لوٹا احرام ببند یعنی دومی روچا برابر دومی روچا چلبی اسماء چلبی چوک بی رسول چوک نامی کو محمد رسول الله نام سرا هم ده میقاتا نزان تنی جنین چلبی چطور بکنه آت که رسول الله که ابو بکر صدیق یا رسول الله اسماء چلبی هم ده میقاتا اگه احرام نبسته گوشتی بلی جان شودی احرام نیت بکا حجا وها هنچین پوچ ببندی وتاره بلی هون آی دیگه جانا ایدا ودم یعنی مریچم فهمی راه درات کن چه آت که رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه ها پیسر منطقه نام ذی طوا هم دا رسول الله داشت شپا هم دا وفته صحبی یک شبه روچه مرچی صحبی هم دا رسول الله جان شوشت فدا جان شوشت یعنی مستحب هر مسافری حجا کهته عمره کهته مکه ها پیسر جانا بشودی چو رسول الله صلی الله علیه وسلم جان شوشت یکی میقاته یکی حجا پیسر من جان شوشت یک شنبه روچه رنده درات کن و صحابه یا آت که مان بیتا کعبه یا مسجد الحرام مان بیتا چه باب بنی شیبه هنی بنی شیبه باب جاگاه نام باب السلام مان بیتا آت که هم دا شروعی کو رسول الله صلی الله علیه وسلم عمره و انشاءالله دیم حلقه بیان کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم عمره آی عمره انجام ديقا نندقا حجة والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.